Welcome sa among YouTube channel mga kapwa, and for today's video, bagong kabuang nasad. It's been a while, 1 week na ata na wala ko nakaprank sa iya ha. And for today's video, i-prank na ko siya. Ang akong buhaton is so ako ning ibutang sa tuba. Ako ning ibutang siya nga tubangan tapos mukaw na ko siya. So let's find out without further ado. Woo! There. What? What? What the fuck? Yeah. Gigakus. Gigakus niya. Epic fail na akong prank. Gigakus niya. Litsan. And epic fail na atong prank mga kapwa. Wala ko kakuhag points adto. Pero dili ta mo sugot nga dili ta makabawi next time. For sure next time mo bawi ta nga makakuha na jud ta og points and ma-success ang atong prank. We women should raise our flags. Do not let us down. Syempre dili kita papili mga babae no. Dapat tampantay lang pud. Like, everyone should be equal. Oh, English. And of course, kung bago lang mo sa among YouTube channel, ay po huwag kalimot og subscribe, turn on sa notification bell, and choose all para updated mo sa among mga new uploaded videos. We do have other social platforms pod like Facebook page. Ibutang nako sa description box ang link. And then also we do have Instagram account. You could also follow us on Instagram and our Facebook page. And see you next video mga kapwa. Have a wonderful day. Bye-bye!